Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ini telah berpulang ke rahmatullah sahabat saya, saudara saya, tokoh masyarakat Aceh, Bupati Bogor, Anda Haji Sulaiman Mansur. Beliau orang baik, beliau pekerja keras, dan beliau contoh bagi generasi muda. Oleh karenanya kita kehilangan sekali atas pekerjaan beliau. Oleh karena itu pada ahli bait, ibu dan seluruh keluarga besar, anak-anak, mohon beliau diikhlaskan karena kita semua kekurangan. Dari Allah Subhanahu Wa Taala sudah memanggil beliau. Yang terbaik bagi beliau adalah kita mengikhlaskan beliau. Dan atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Aceh, saya menaruh hormat sebagai almarhum, hormat kepada keluarga. Saya ikut berduka karena saya mengenal almarhum bersama-sama, dan sekali lagi kami mencintai almarhum dan semua